everyone, Namaste. Welcome back to our YouTube channel, Learning Nepali. It's me, Samana Rai. It's me, Ruthmeri Shrestha. So today we are here with topic introducing yourself. Firstly, we learn some vocabularies with their Nepali meaning and also pronunciation. Then we'll also have a small conversation of introducing yourself with each other that will help you to understand more easily. Let's start with vocabularies. The first word is Parichaya. Introduction, Naam, name, Desh, country, America, America, Swayamsevak, volunteer, Kam, work, Karnu, to do. Patan. It's one of the place in Lalitpur district. Thamel, Thamel is also one of the place that located in Kathmandu city. Bosnu, To sit, to stay or to live. Ali, A little, Nepali, it's Nepali. Bolnu, Speak, Hindi, it's Hindi. Uha, He or she in polite way. Ama, Mother, Hunu, to be, Kathmandu, the capital city of Nepal. Angrezi, English, Ba, Buba, father. Nepal, Our country, Didi, sister, it's big sister. Bhasa, Language, Sikaunu, to teach. Vidyalaya, School, Dal Bhat, lentil and rice. Khanu, To eat, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. That's it with some common examples of introduction vocabularies. Now let's learn some example sentences in English and Nepali. I'll say in English. And I will say in Nepali. Now let's start with the first sentence. Tapaiko naam ke ho? What is your name? Mero naam Ruthmeri Shrestha ho. My name is Ruthmeri Shrestha. तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो? How old are you? म 23 वर्ष पुगे। I am 23 years old. तपाई कुन देशमा बस्नुहुन्छ? In which country do you live? म नेपालमा बस्छु। I live in Nepal. तपाई के गर्नुहुन्छ? What do you do? म विद्यार्थी हुँ। I am a student. तपाई नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ? Do you understand Nepali language? अलि बुझ्छु। I understand a little bit. तपाईलाई के खान मन पर्छ? What do you like to eat? मलाई मोमो खान मन पर्छ। I like to eat momos. तिमलाई मन पर्ने रङ कुन हो? What is your favorite color? मलाई मन पर्ने रङ गुलाब हो। My favorite color is pink. तपाई कोसँग बस्नुहुन्छ? Whom do you live with? म परिवारसँग बस्छु। I live with my family. तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? Where do you work? म पाटनमा काम गर्छु। I work in Patan. तपाई कुन भाषा बोल्नुहुन्छ? Which language do you speak? म नेपाली भाषा बोल्छु। I speak Nepali language. तपाईको आमाको नाम के हो? What is your mother's name? मेरो
आमाको नाम सीता हो। My mother's name is Sita. तपाईको परिवारमा कतिजना छन्? How many members are there in your family? मेरो परिवारमा 5 जना छन्। I have 5 members in my family. नमस्ते, नमस्ते, तपाईको नाम के हो? मेरो नाम सामना राई हो। अनि तपाईको? मेरो रुथमेरी श्रेष्ठ हो। तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले? म ललितपुर नेपालमा बस्छु। अनि तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? म सुनाकोटीमा बस्छु। तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो? म 23 वर्ष पुगे। अनि तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो? म अहिले 25 वर्ष पुगे। अनि तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? म कार्यालयमा काम गर्छु। अनि तपाईले? म विद्यार्थी हुँ। अनि हजुरको कार्यालय कहाँ छ? मेरो कार्यालय पाटनमा रहेको छ। अनि तपाईको विद्यालय कहाँ छ? मेरो विद्यालय बानेश्वरमा छ। तपाईलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न आउँछ? मलाई अलिअलि आउँछ। अनि तपाईको मातृभाषा के हो? मेरो मातृभाषा नेवारी हो। अनि तपाईको मातृभाषा के हो? मेरो मातृभाषा नेपाली हो। तपाईको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा 5 जना हुनुहुन्छ। अनि तपाईको? मेरो परिवारमा 4 जना हुनुहुन्छ। अनि तपाईको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा मेरो बुवा, आमा, भाइ अनि म। अनि तपाईको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा बहिनी, दिदी, आमा अनि बाबा हुनुहुन्छ। तपाईको मनपर्ने खानेकुरा के हो? मेरो मनपर्ने खानेकुरा दाल भात हो। अनि तपाईको? मलाई मनपर्ने खानेकुरा मोमो हो। फुर्सदको समयमा तपाई के गर्न मन पराउनुहुन्छ? म फुर्सदको समयमा नाच्न, गाउन अनि घुम्न मन पराउँछु। अनि तपाईलाई चाहिँ के गर्न मन पर्छ नि? मलाई फुर्सदको समयमा गीत सुन्न, घुम्न मन पर्छ। तपाईको आमा के गर्नुहुन्छ? मेरो आमा शिक्षिका हुनुहुन्छ। अनि तपाईको? मेरो आमा गृहिणी हुनुहुन्छ। अनि तपाईको बुवा के गर्नुहुन्छ? मेरो बुवा सवारी चालक हुनुहुन्छ। अनि तपाईको? मेरो बुवा पनि शिक्षक हुनुहुन्छ। मलाई तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो। मलाई पनि खुसी लाग्यो। फेरि भेटौँला। हुन्छ, फेरि भेटौँला। Thank you for watching till the end. I hope this video will help you to understand Nepali language more efficiently and effectively. I hope this lesson was helpful, and if this was helpful, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel for more Nepali classes. So until next time, namaste. धन्यवाद।